2023 is a year of favor. That God's favor will come upon your life, will come upon your family, will come upon your situation in the mighty and the most powerful name of Jesus. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. I declare God's favor over my life, my family, my ministry, and all that pertain me. Be gracious to you. Lord, turn his face toward you And give you Amen. Amen. I declare that I am the Father's child. Therefore, I shall not lack any good things. His providential favor is upon my life. I stand out because I am anointed. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. I am honored and chosen by my Father. Today, I shall receive special treatment and special consideration from people wherever I go, because God's exceptional favor is at work on my behalf. I will receive answers to my prayers and the prayers of others because God favors me. I declare a full restoration of everything the devil has stolen from me. I receive great favor today in Jesus' name. I give you thanks
my God, for the favor for my lifetime. I receive great favor today in Jesus' name. Amen. Haleluya. Ni sana benaka sung sugolotu. Anda benaka. Sudah dikira mendatu dak teman-teman mata guna ni singini kuah. Okela ni nak kita ngoli tik main mata guna ni singin dai ta ngoli tik main dan nana magi tik mai tamaro tiko. Emeni buku mata ngabi nami tokan ni dirteng Korea samu. High five mata ngabi buat tukun nabi kuah kem ni re totong na mata guna ni singini kuah. Haleluya. Tani sa me katibu anak kenawa wasin dan rauli misanga bulu dua kinarua. Bakat dari Jehovah, bakat dari anak keluar, anak dari kau, anak lama lagi kau kau. Bakat dari kau, anak bukan di nona tak kau kau. Bakat dari kau, mebakana kena lewu di nona binaka. Haleluya. Mana mana duri kena lebih di komentar mata guna ni sing dendai. Kurang kemami babi ni binaka baik kemuni, kemami lebih kemuni, kemami rokok baik kemuni mata guna ni sing dendai di kuah. Rokok babi bos sebenarnya tak tinggal anak keluar. Nalamuni haleluya, haleluya. Mai bakadere dere anayada ana senga nakalowera utau takaya lo malangi edake sekibura uraera saikoya tandua mai bakadere dere mai bakadere dere say
O nalangi-langi menomoni na kalui na matakan isingan dai. Soko-soko lo tu labeti koa na matakan ikoa. Unong anda tabikin, anda tu dakikin na labeti koa. Kalau langi-langi, kalau kau-kawa. Kalau wakai tamera, kalau lewu. Kalau sesanga mga tu di bisaw ng doon ng aunan. Langat tabuan na serbo, langat tabuan na serbo. Baka langi-langi na kalau na matakan isingan dai. Yara baba kandere bo sande. Yandere mondoro bo siande. Yandere bo kondoro mondere bo siande. Raba baba kondere bo. Yara momo sindere bo kande. Yara ba kandere mondoro bo siande. Oh kalau lagi na kalau lagi. Dedere ni dedere. Oh ramo kandere bo sandere mondo. Yarababa kanderebo sandaramonde. Yaraba kanderebo sandar bonong atuda kikena lako ng tuyo po sa matakan isigan dinay. Yaramonde rebo sianda rabakondo. Rabababa kanderebo sianda. Hukuturumonde rebo siande remondo. Rabababa kanderebo sianda. Rabaraba sande remondo. Hukuturumonde rebo siande. Yande rebo sande rebo kondoromondo. Hukuturu monde rebosi andere mondo, rababa kandere monde, rababa kandere mondo, yaraba kandere mondo rebosi anda. Binawale turanga, binawale Jisu, haleluya. Baka susukti ko ya kinda bagi ko na matakan isingan day. Semati ko na londa turanga maramadar mo kino na laon na bunong anduri kina. Baka singa tambuti ko na baka nanumakina na takatakan ni turanga na takatakan ni kaluna bibalutaki. Na pura-pura todoko. Baka na matatiko na nabulanggo ki na buno baka to kayo Latin America. Ni ko na bunong anduriki na matenga ni kan masulaka bata na matakan disingan dinday. Na masulaka na bimaroy na bita ko magini turanga. Na buno Latin America baka sibi berto na nonda tokani berna leo ni bubale. Tukena mission director Dr. Avia Espinoza. Kerto na non ilaw-law na matatimi. Daw te song lotu kenan daw kolotu. Taka chingo na kabe ko na buno boto kay Latin American. Tamasula ka nabi maroy nabi tako may dituranga. Nabi baro te ni turang kenan rambulan na matangan di singan day. Masu haleluya. Anda do batan matangan di ko na damor ti uban kelo. Kena matangan di singan day. Haleluya. Ke mami tata ke turanga na baka binaka. Mami damor ti turanga na buno Latin America. Kena taka na ni mami kelo na matangan di singan day. Damor ti rambulan ni Dr. Avia Espinoza. Kerto kersan na ital-tal erto bito kane karto bito konitiko na buno ko Amerika baka Latina. Kima misa tambol non rambula turang kera nabi maroy. Na bita ko magini turang kina non rambula. Na buni dadak na buni kadi kuni kadi birkina na matakan isingan dinday. Mamsa masu na ni mami kalo. Ni kuni na taleba na buno ya na matakan isingan dinday. Taleba non tumbula no manita mata. Non tundi mata bubale. Na isongo lotu turanga. Ersa wili ersa doko ena kabo to kay na reibo tu ni CMFI ena kana poka luta ki buru-buru ki mamisa masu ni kuni na talibira turanga na matakan isingan dinday. Wakamati ko na londa turanga na yalo ni kaulotu ena kana wase ti ko na tutu ko binaka turanga ena matakan isingan dinday. Haleluya. Karuni ulutanga da masulaga bateni ko da masulaga na belumuti ni kalowe na buno baka Latin America. Todo kami na yado indo na tatamusugi ni yalo i buru-buru. Da masulaga na kena toko na taka ni kalau kena taka mana. Salamuria na kabo to kay na boss ni kalau. Na pumay bono to kay bono tekina. Na bono baka Latino. Masu bona kalau na matakan isingan dinday. Turang kay mamisa masu tambor bi kemri turanga. Na taka mana turanga biba kurumbuita kime kalabote. Na bono baka Latino na kalau na matakan isingan dinday. Mamisa masu turanga na belu muti na bedi kumni alo mani. Na tata musugi turanga ni alo. Erna laku mebi kemuni tamata raba mulai turang marama dharbo ngone lao werne soli bubale o si bituranga na bibondu semberni wasekena na itu tu binaka turanga kima misada mbor gibi kemuni ena mataka di singa dindai. Haleluya. Oh haleluya. Ponongan dan duri kina na katulin di kabe da masula batani ku da masula romulan itu okay. Era semberni talibi bakandu unreached people's group.
Masulangan na katumba tandola, masulangan na tumbu ni lotu na bunongo Ecuador, Panama, Venezuela, Colombia. Sa juga na danda tuto na tribe. Quechua tribe mai Ecuador, Novel tribe, Bibricabia tribe, na Guami, Gabe tribe, Kunis tribe mai Panama, Aragucos tribe, Yanomamilis tribe, Curibagos tribe mai Venezuela, Colombia, Waju tribe, mas. Haleluya, turang ke mami sabak bini benak. Ena bibo no todo turanga. Era satigo kina turanga na mata I lawa sena mata tamata. Era sambera bo don ronga dana no mani bos. Ke mami sadabuta ya na danda turanga. Ke mami sa masu bagai songo lo tuni ko turanga. Mena ka dola na ka tuma turanga na kena buno to na tutu benak. Ena bibo no todo ko turanga. Mera bagambulai na yalo. Oh mera lesu na yalo turanga, mera lesu be kemoni. Ena mataka ni singa ni dai. Ho karabakanda ramonde yande rebo sanda rabakondo kukuturu monde rebo sianda ramondo yarababa kande remondo yarabakande rebo sanda ho karamonde ka kabani ulutanga da masulaga batani kuwa masulaga na biba bui bagayalo me bakilao Latin America endua na biba kan rati bagayalo lebu me rawani rabiwa kanindina ke Karisto Jisu kapag mbulong-bula takatalanga na non-rangangande membaletira e reality e bura-bura masulaka mebakani sa umbia tu na wasa-wasa na wai baka kina na yalo tambo ni kalau me umbia na buno Latin America e na matangani singdente mas haleluya turanga ki mami sa tambora bi kemoni turanga na biba wi baka yalo me bakilao Latin America turanga indo na biba na ti baka yalo me rawani rabiwa kanindina ke Kristo Jisu kapag bulong-bulong tagitali turanga na non-rangangande membaleti keboni turanga daga ni biba lutaki sena daga ni biba bagale suyalo oh ki na matakani singa itu turanga binakabalebu oh we praise you, we thank you Lord, hallelujah. Vinaka yaramonde rebo sanda rabakondo kukuturumonde rebo sianda oh hallelujah hallelujah sau haleluya, wote nonda ulutanga ni masu laga na tumbu ke na toso ni lotu CMFI e na buno to ko baga Latin America ni na tumbu na yada ni lotu me yau na yada na lotu me yabuta ke na bosi ni kalu baga liudin don ako Jisu Karisito do baga ngeti na yalo tambu baga bui na nonra baga sama na dau ko lotu e na mataka ni sindente damas tambor bana kalu tabuta tali juga na yada ko Dr. Abia Espinosa na mission director mai kake na nona matawale damas mami sabaka bini bina ka turanga e na tosin lotu ni CMFI turanga na bunovo todo ko baka Amerika Latino mami satambora turanga kadambote turanga na beiba bui e na yado turanga e na bonuaya turanga niko ni satako so na kalau niko ni sabaka do kana ni mami kalau e na dina ke na rarama ni nomoni vosa e na matanga ni singa dendai ni ia na beiba mbulai ni ia na bei sereki ni ia na beiba katotaki ni ia na beiba dua batataki turanga pindaga bale turanga na bolen loloma na bolen bei bos bosoti ena non roba turanga na bunongo ba Latina America o turanga binaga ba lebu tisu na mataka ni singa dai o karabaraba sanda ramonde yaraba kanda ramonde rebosianda o binaga ba lebu turanga binaga ba lebu tisu haleluya. Oh haleluya. Ke mami duri ke mami lolo e na nomoni bale. Ia na matenelo ke mami sa tada ke ni ke moni. Tada ke na ba bi na ka tada ke na ba moli na kalo. Ke mami kela na kalo ndoro masu na kalo ke mami garaba. Ke mami sa kela na kalo ke mami garaba kalo ndina. Na kalo e mbulo ba ka ke moni duanga. Mataka ni singa dendai turang ke mami sa ba bi na ka taka. Daga mana ni alo moni na tamu sa daga tu na buno ko Latin America. Mami sapa ka bina kina be kemoni ke mami nduri talanga ni ko me ke mami tambora na songo ningo mami sapa mboto turanga ngo ndona songo ni ndo tani mane be songo ni sauti singa tambu ko turanga na ndo tani mane singa tambu sauti o na be singa tambu do ke mami sala ko roman go en ndo tani moni na kauti ke mami talendo ne batangende baleta sati ko batike ke mami na ne mami kalo do batike no moni tamata choni wesele sa katali do donga sati ko batike ke mami na kalau e na mataka ni singa dendai ni lumuta ni denguma na songo ningo
Elo mani na tamu sa tiko na lo mani vale ni taka taka yado turanga na mate na lo ike mami. Ia na bipang bulai bera tau bimate na bisire ki bera bisuki. Na vale turanga na sauni taro bera baka tataro. Mera baka tau doko tagi turanga bera na kaboro. Na vale una yali rakune mate rambula na kalo. Niko ni sa tiko bata ike mami. E na mataka ni singa dendai. Mami lako mena lang ser na baka binaka ser na sokolo masu. Sa tambo na baka binaka tambo na baka bauta. Na dai chisun dondonga na lube muni. Na ne mami turanga kai baka mula. Amen. Praise the Lord. Sudah tikian teman tentang besombu yang matakan di sini dendai. Haleluya. Mataka binaka bikian dan matakan go. Haleluya. Bukan na ulutanga yang tersama sulah kabat itu ni kuah. Na madau tingko na madau di nda bukan numi. Senda mai bukan numi tiga na kabat tukai na daka ni beba lutaki. Eviti ke borobora. Kanta sahabat kan na ulu kan dapat na mata tiga na singen di kuah sena bulongo. Na pun nuai bagot tukai go Latin America. Kanta sahabat bini mina kina bali wana kalu. Kati bunga wana join toltin kaono. Ni salomani ra ke borobora baka wana kalu. Wili kina Latin America. Wili kina oviti. Kay sulia na lubian ng doba wana kalu. Memang mate mendarumbula na matakan ni singa nila. Hallelujah. Pagkasuso matakan buwan na kalu na matakan ni kuwa. Ready ko matakan dami tong resamu kuni tuko na buwan to nakapag ready ko nga. Hallelujah na tabo roida. Gorsana na loloma. Iko ready chungor na bahapotu kana ni loloma ni kalu. The manifestation of the love of God is sitting right beside you. Hallelujah. Ni ko rega na mawi o reda na lolom, o reda na mata o reda na lolom. Praise the Lord. Yun o reda ke, reda talang na kai boto kai na lolom na matakan ni singa dai. Enda sa kita bagi todo ko sar. Turang mana darbo no ne lao na matakan ni singa dai. Kamaro tagi ni da mai sota baga lebu na matakan ni ko mataka udo toka. Yanda baga ni na taka udo idake tamatera. Praise the Lord. Ni sa kita bagi todo ko sar mai na sanango, ina sanango mai dake. Kinda bagi tal tungar tun tamaten kalau nanggasin lotu na ital talabe buke ersa kinda bagi talangani kuah. Praise the Lord. Tapa beri bina karasya mabola tigo may nawekanda may nabesay burubura nabesay viti en namatakan isingan dende mana wala absenta kino suba viti en abukundi belu tage ki mamisa kita bagi kemani. Na wali usar no muni chung tigo may namatakan ni kuah. Mami bakang boto batan matakan ni kuah tamay bakang nanu mabata tigo nabi balotag en ando ne boto boto bagi kemani. Kimam sabang boto tiga na matakan ising dende. Pinabali besar nasya mo tigo mai ni sakin dawaki. Ena ya dai chisu ena matakan ising dende. Okela ni lagu tal tungan bibalo taki na biasen koro ena loma ni madawa. 4 straight nights na kaya boto kai tigo. Ha dabaka bini menanga ni sona wekanda da ya rachu bataki kanda ni kuwa. O baka bini menanga ni to chigo talanga na wekanda mai gelenda musara mai telep. Nangelenda. Hallelujah. Ersa memulai sa tungan cikgu na turangan ital tal bingar bicua tal lai terus ngabul. Praise the Lord. Era papetation rasa sulen rumbul rasa tahu kalau mera main do batake iko batake yau ena matakan ising dai. Watalan kina besen kortal so mai suba meato sarino sorry idake enda sa kita bagi todo kosar. Turangan marama dorbo ngonela ona isul lebih bubale todo kosar ena matakan ising dai. Reda andarong atabatangan nono di tuku ena matakan ikua. Sambula binaka. Ni sambula binaka. Na ituku-tuku me kadi baki membaleta na nonda vingaravi ena loma ni madhawa ongo. Na singa moniti anda sa viva ka ungeti menda sema vata ena nonda lolo kena masu-masu baka isongo-songo lotu. Ena singa baka rawai mai na ono kena vitu na kaloko ena mataklelai ena baka idori tiko kina na nonda masu-masu baka isongo-songo lotu ena nonda vale ni lotu. Wasini koro ena vengaravi tiko ena singa bakara wai mayongo wasini koro namba 2, 2, tolu, va kena 5. Ongo embaleta tiko nga na nonta baka bakarau ena lotu na singa tambu. Engona binaka menta mai te baka kina na nonta ngona ena kena bakaro taki na nonta vale ni sokalo. Singa tambu ena madhau mayongo enda na lotu thoko bata tiko kina ena veima maniviwa ena mataka. Ena ngarabi tali tinga kina na baka kavi ni turanga kina nonra baka dambori o ira nonda soli-soli. Na lotu nonra na tambu ngone ena 5 na kaloko ena kavi. Na tu siti na karusa ngabul ka ono kina baka rombuka na karusa ngabul ka dioni September ena ngarabi tiko kina na nonda vei baka lotu taki bongi ba ena nonda vei wasini koro. Go ena salamuria tiko na papita iso tomu romudi ena kena baka rowai na katul sangabulu ni September.
me nonda vata na kalu ngata kina ganga ena madhawa enta sa vakana mata en kina ongo. Na matakani ko ni suka nga na luto na matakani ko tiko na isang kumataungo ira na puno ni baptisyo ni nangay ko talichukin mele pa do na taka baptisyo na matakani singa ninday do nga na wekanda baka rumbi to kenda tiko nando nga una lagalak ngango o nga si Elias si Rubatu buka chukin ni zone leader namba Rosa Ngabulu handa baka binibinaka ni nangoli tiko baka taka na matin to Australia kana bimbiu sar chukan ni matak nalako baka yang bagitul o chukan ang bagitul na listal me. Haleluya. Nda baka bini naka bali besar be ingasi na bukan na lakungo. Nda baka bini naka tiku ni bebe ono kaya denda laukin. Nakasara nda baka number tiku ni ko. Nda na baka itabi tal tungakin. Lago baka taka so lago baka buli. O sali nga tal tungan ni turang. Na puno ono ngalekina na matakan sini. Ntonto kami nalingan. Nda masulaki ingasi li sabat juga na matakan ni ko. Haleluya. Turang abina bali puna kelu na no nambulang ngasi. Mamsa tambor bi kemani. Baka membiu na kelu na matakan singa dendai. Mengole baka taka Australia bagi tolu ke mamisa masu. Bi maroi na betako maginilinga mo ni na kelu na no nambula ke no na bubale. Mamsa masu la turang me lako ena lako oni bibako ko te kina na turang oni bitale kina na kelu. Mele ndeo ni loma mo ni na kelu biar na tamata. Era tandu me no na sala na bunongo Australia. Bina bale turang na taka mana bibako rumbu ita kina sala batiki ko. Na idengu na kau na ganga turanga me no na isul na kelu ni ko ni satiu batiki ko. Kema me lago mai baka solo tu na wala bisenta na mata ni ko. Kema me talai ko ni turanga nei lago lago na den kelu ko tamanda. Kena lubena, kena yalo tambo. Kema me sapa ka bina ka turanga na ya dai chisu na iba kambula. Amen. Na kana raidanga na nonda lesson ni sol. Na mata ka ni singa dindai. Ai ni bera ni boso chau. Me bakanga ni nda mai biba kana no bichunga na taka ni biba lotaki. Oti chunga ko na kayo na presentation and beauty ko bekanda and screen bula kaya menda na siya matiku kaya menda saraba na ituku ni bengarabi and buno ba to kayo Latin America and single binani ko. Hola, ongo o Latin America. E kovuta na rani nonda wasi ni wuru-wura ka vuti ni usara e na ndui ni tobo ka tega bu mai Mexico e na liku ki Amerika. Ka kauta sombu mai ki na loma ki Amerika ki na veia sana vaka Caribbean ki na deva ki Amerika toidoko. Na non rei tobo ni vei kawaitaki e surati kianda menda raida na vanua enda toto vatakina. Sema e na vei masulaki ki na kiana tokoni na zaka ni kalo. E robosa taka na vosa vaka Latini, sia na Romance languages. E o katikina na vosa vaka Sipeni, Potikali, ke na vosa vaka Varanise. E na nondo to vandindike na matambosi ke wura-wura na United Nations, na I wili ni leo ni vanua e na ngonongo, e na vanua vaka Latin ke Caribbean, e rauta ni ononan rau ono sanga wulu ka vitu na milioni. Ka matataka e rauta ni 8.2% ni leo ni wura-wura. Na kiana yado na kosipeli chisu karisto kino vanua baka Latin America a teka bu e na ikatini kalima ni senturi e na ngauna na wura-wura bou. E na ngauna roa rabuta kino sipeni ke Potikali ka waka te kina na lotu baka risto mai veira na mbete ni katolika. Ni kua e rauta ni Dios sanga wulu na pasyente na kai Latin America era tukuna nira lotu baka risto. Ia era lewena na lotu katolika. E na runan dolu kawalu e ado endo na ngauna bimbi e na lomo ni lotu e na nanroa mai sota o na italtala sulia skurlo na presidenti katoya butaktalanga na CMFI ke Dr. Javier Espinosa. Na soto bakalo ongo e bakata kila taka endua na kalawan bimbi kina veisa mati veitumberi ke na kiana wakan bimbi taki na Great Commission e Latin America. Mai na vei ambaki ni sa sanga ya Londina e na veitumberi ke na vei wako taki veira na liu sa sotawa kina o CMFI Latin America na tumbu wakasakiti. E lo rai na tumbu ongo e na kena kunei kata levi e ni oira na yabu sobou. Na tau yabu taki ni vono ni lotu vobou, na linga ni yalo loma veira e ravaka lenga itu. Ke na non ravaka mulai e wunga na tamata, mera lesu veichisu.
Greetings in the name that is above every name, the name of Jesus. He is alive, and the Bible is true. That's what we have been learning all these years, especially for the work, of course, of the Holy Spirit that is in us. Greetings from the Latino world. This is Javier Espinosa, your friend, your missionary. And here we are pushing on evangelism and discipleship, giving a lot of pastors that are associated to the vision of CMFI company. That's what we really need. Company, receiving the teachings of precious Pastor Suliasi, and of course, faith on our foundation, which is the words of Jesus that says, and I will be with you always. The work of God is going very, it's going now up after all that pandemic and the whole thing. But God is still doing a great work. All the way from Argentina with Pastor Fernando and Maria, through Mexico with our precious Pastor Roberto Mariño, which he's going with us to the Fiji Island for the next conference. So we are really blessing to see the Word of God, how it's growing. Many churches are really doing a church planting movement, especially, for example, our Pastor Jose Tomás Misak in the jungles of Venezuela and Colombia with the Guayú, these ethnic groups. The other day, he says to me, Javier, I have a book of life written already 3,000 names. He has a book, and he called it the Book of Life. And he has more than 3,000 names of people that has really gave their life to Jesus. He has planted so many churches among the Guayú people, but we have been pushing a lot of work among the children. We are doing a lot of connections and working hard and believing God to see you soon. Thank you for your prayers. Thank you for your pushing for the Latino world, because CMFI is a global ministry, is a global mindset, is a global networking. Thank God for Jesus and for our Pastor Suri and his wife, Sister Mary. We love you so much. Be blessed. Saludos, Pastor Zuli, una bendición saber de usted y de todo lo que el Pastor Javier nos ha dicho, en lo que usted está envuelto. Le mando abrazos, saludos y muchos éxitos. Greetings and blessings all the way from Costa Rica, with all our heart, always praying for the work of the CMFI. Estamos muy emocionados de todo lo que Dios está haciendo en Costa Rica y en las naciones del mundo. What God is doing in Costa Rica. ¿Qué está haciendo Dios en Costa Rica? Dios está trayendo un nuevo mover fresco del Espíritu Santo. There is a fresh move of God, of the Holy Spirit. Hay un despertar en la iglesia. There is a wake up para in the ir church hacia donde está la gente que necesita de Jesús. Go where the people need Jesus. Hay una obra maravillosa que está haciendo Dios. There is really a great work that God is doing in our country. Y esa obra tiene que ver con la salvación de Costa Rica. And everything has to be with the salvations of Costa Rica. Estamos trabajando. We are working en todas las ciudades de Costa Rica, knocking doors in every city of Costa Rica, haciendo movimientos de fe, doing faith movements, donde queremos que usted esté, where we want you to come again, para tocar muchos costarricenses, to do it more together for Costa Ricans. Así que lo estamos esperando en So Costa we're Rica, waiting Pastor. for you in Costa Rica, Pastor Zuli. Be blessed. Gracias, Javier. Una inmensa alegría estar compartiendo aquí en CMFI Sacramento con este ministerio tan espectacular. It's a great joy to be sharing with our family here, CMFI, here in Sacramento's capital of California. Dios nos permitió conocer al pastor Zuliasi en el 2010. In 2010, we started to be part of this family. Y hemos tenido la oportunidad de tenerlo en Colombia
en una gran asamblea de líderes y pastores. And even we have been having the blessing to have him in such assembly, even with Pastor Kitty in Bogotá, Colombia. Gracias a Dios por la iglesia de Fiji, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, ha tenido una influencia positiva para nuestros pueblos latinoamericanos. Thank God for the church in Fiji where the sun rises first than everyone, because you have been having a global influence, especially in our Latin people. Así que bendecimos al pastor Zulias y al pastor Kitty, a CMFI por hacer posible que este sueño se haga una realidad. So Pastor Zuliasi, Pastor Kitty, and all the CMFI family, thank you for praying us that this dream can come to pass. Hola, saludos, bendiciones. Qué gusto poderles saludar y bendecir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Thank you so much. So greetings to bless you tonight and for the whole of our partners around the globe. En el año 2013 Could you imagine in 2013? nos unimos a CMFI We were united to a CMFI family para ser parte de la Gran Comisión. to be part of the Great Commission. Hemos estado trabajando junto al lado de mi esposa Lupita Mariño We have been working outside with our wife Lupita, en un ministerio que se llama Lluvia Tardía and the name that we are being using there is Let It Rain en Monterrey, Nuevo León, México. in Monterrey, Mexico. Y desde que nos unimos al ministerio de CMFI, And since we have been associated with the ministry of CMFI, el Señor nos ha reenfocado the Lord has been really refocused para la tarea de la Gran Comisión. for the task of the Great Commission. El pastor Zuliasi Curulo nos ha inspirado. You know, as you know, Pastor Suli inspired everybody that is around him Y toda la familia de CMFI and all the precious family of the CMFI para creer por la plantación de iglesias. to believe for the church planting movement. Así que hemos estado trabajando en la visión So, beloved, we have been working hard in the vision, y gracias al Señor ya somos parte de 16 misiones e iglesias. and we have been planting by the grace of God 16 churches. Así que agradecemos a Dios por la vida del pastor Zuliasi So we give thanks you for the life of Pastor Zuli and Sister Mary, y por CMFI and for all the family of CMFI, por inspirar nuestras vidas and inspire our y lives las vidas de muchos pastores and the life of many others, que estamos caminando y creyendo that we are walking, believing de que la palabra de Dios va a seguir siendo predicada that the word of God will continue be preaching para poder ver las almas venir a Cristo. to see souls coming to Así Christ. que qué gusto poderles saludar So really thank you y agradecemos a Dios por todo and bless you all lo que hemos recibido en este tiempo aquí. in Jesus' most wonderful name. Y desde este lugar, And from this place, Fiji sigue impactando el mundo Fiji continued making an impact worldwide para la gloria de Dios. for the glory of God. Muchas gracias. Thank you. Nadang ni Besau, esanga ni ka ni be bakatawa taki. Ia endua na be kadivi bakalo. Kakauti kanda enandua na ilako-lako bo, may na Pasifika ki Latin America. Menda nanga indua bata ena masu, doko bata ni yau, kena ingu menda toko na kina, na dhaka nikalo, bair na tadinda kena nganyanda may Latin America. Inda vaka dora vakakina, enda sabonga takakina, na bosa Jesu Kristo e kunei ena dhaka rosa ngawulu, tolu sa ngawulu kalima. Ena kena idengo ira kakaya. Akani be bakalo ngataki bakalebu na solika. Ka bakalele nga na tornaka. Latin America e ne Jesu. Es America Latina para Jesus. Yahweh,
your part. Who else can heal all our sins and diseases? Yeah, 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 yeah. Who else can walk on the water? No, no, no. And who else can answer by fire, by fire? And who else can break down the tallest of giants? And who else can silence the roar of the lion? And who else is worthy of worship? I said, who else is worthy of worship? This is what I said. No one nowhere. No one nowhere. No one nowhere. No one nowhere. Nobody like you. Nobody like you. No one nowhere. No one nowhere. Did y'all get that part? Nobody. All right, let's do it one more time. Right? It says no one nowhere. No one nowhere. No one nowhere. No one nowhere. Nobody like you. Nobody like you. Nobody. There's no one nowhere. Let's switch it up real quick. This one says, lover of my soul, lover of my soul. Say it, lover of my soul. Nobody like you. There's no one nowhere. There's no one nowhere. One more time, just the drums. I say, lover of my soul, lover of my soul, lover of my soul, lover of my soul. There's nobody like you, nobody like you. Hey, hey, nobody like you. No one nowhere, no one nowhere. There's no one, no one nowhere. Wabir benake na buni guys na inda sarongoda. Tura maramador buke no nelewa. Na kena le koko tiko na dakadaka ni bingaravi mai Latin America. Mbale tendo na koko ela kutsuganike. Tuko na bekanda mito samu ndona koko ela kutsuganike. Ena tiko liu ni CMFI biti ke burubura. Ngona Whole Harvest Center. Praise the Lord. Berangan da toro non dai soli. Dari da mandangan na non dale soli na matani kuwa na matani choni. Na kena wasiwa ruan na tigin ngo pitu kena walu karemenda na wili kabata na no da wasin soni go rua tolu o ke mundo salomani menda belomani ni sama ibu na kelu na loloma ye ko koy ando sa ando loloma sa ba sudu mi koy na kelu asa kila na kelu ko koy o koy sa sanga ni ndo loloma sa sanga ni kila na kelu ni sa loloma na kelu Biba kada no michigo choni na no na volongo vera na sikulut en wasongo na mbule ni belomani sena ka kota na mbule ni loloma ro na loloma na belomani endo chana bosa na loloma ro salabatu na ka kota na sulta da sulta chigo ni au na ya butaka chigo na bosa na loloma na le chigo na ni chigo rasa di ro na bosa chigo na kila na kalu bata kena senga ni kila na kalu ko nga chigo bana lolo me kila na kalu ko senga ni chigo bana lolo ma tukun chigo bana chon e senga bana lolo ka bongo Paula en Efeso na kana wasi tolu tingin tin gabiti me tigo nga lo mamundo na Kristo ya na bagambauta merani toyo ka wakawakana na kai boto kai na lolo ma kina no mumbul
Kacau na kena bosa pertene for you to be rooted and grounded with love. Ninda sokalo nda baka binaka yan nonda songgun. Ninda kila kede satu nga nakalo. Ninda baka binaka nda sokalo tiwa. Ninga nenda wili kina na bosa ni kalo. Ninda kila sartu nga ni bosa bikian na kalo. Yan nga nga ni soli. Rombasi ka may na matagal tamatago. O koy kila na kalo pati koy isang ni kila na kalo. Praise the Lord. Doon ay talon no chigo na chun na kena waseba. Non robi talon no chigo chisu pati kena marama ni Samaria. Wanang onelo ni Samaria. Tukun chiwa wanang onor sabi talon no kina. Sangali kinda pa na elo ni Samaria. Na profita ki robi talon no chigo. Sangai bang ko nakakaya ko chisu. Turanga. Wira na no mamikasi dolo tu na ulibo nongo. Kemundo ulu tu mai Jerusalem. Sangai tukun bang ko chisu wa. Ena tingin na Rasul kandua. Ngai tukun ako. Elewa. Ena ato may nanguna. Ena alako may nanguna. Sana siya katal lalutu may ulubon nung kore. Siya katal nga nalutu may Jerusalem. Ngai doon na po sila. Bakit tukun na chisu ba na maramang. Baleta kemundo. Sangarapa na kalun daw siya nga nikila. Tukuturong tayo may buong kaya na wala basenta. Wala basenta. Buong karabat siya indo daw siya nga nikila. Amen. Ngwa nang bulan dalawa may nasoli. Ninda kila na kalu. Ninda na kila na kan na dakota may buwa. Ninda na kila na kain da suli buwa. Ninda na kota may buwa na kain da bakang bauti ko agina. Ninda matakan isingan ninda. Kaya baka siya nga nikila. Ninda turuti nga mamamam. Ninda na kaya baka ito kaya nasoli. Kaya na po na rundong basi kaya naruan ng rugan ragin ni bulong ko. Ninda ngaun ni soli. Nabi programa tal ni lotu setu. Ngano nga ni soli, rolo raisar nga ota sol ota kila kalau, kiko kila kalau. Ena madi una kena wasirua, kati bango na volta mo nirtu sa reda na kalau na tamata buku may natuidak. Tali nirtu ndolo ka chume natuidak en turanga buku. Kabango ertu sa reda nga na kalau ertu sa kila. Hey natui sabarum basi kango. Tu tabukala tu lako into lebangara na ngonengo. Tu de bango arto sangai solona na kai boto kai na yau tale na yau mboi tale tu kai kota tu ne bango ne bola tambu na ngau na arto sa durki na lo mani bale erto reda na ngone erto redi meri na tinana karuanga ni karto reda na karuanga ni karto tu na mata erto reda ken karua arto sa tu sombo ka sokalo erto sokalo ni meri ni erto ngai turme na kai boto kai na non erto iloloma. Ena puna nda mai sokalo kina buana kalu, ena mai baka bidi bina katakan kalu na nonda program, nimber ni nda mai sueli na ngona bango. Ia ke baka senga ni sueli ngona bango, o senga ni kila na kalu. Baleta erto kila erto reda na kalu kalo, tu ranga marama dorbo kina ngona la wala basenda, erto kila na tu isa barusut. Matakan ni kuwa, kai bango na buana basimultam, na ngau erto sa dur kina lo mani bale, erto sa reda. Ni ko duru mena bola basenda ni ko nada borreida. Tarun ko andam tosa moda borreida. Eso re duru mena lo meni bola basenda reida na elbel bela. Eso re duru mena bola basenda reida na kalu. Eso er sing reida ramboi danga kalu. Turang marama dorbo kena ngolele me kai kaku ni bonga baiko. Bola basenda. Zona batolu, zona baba, lima, ono, rosa bulgadiwa. Do sangaraba ko endo sanga nikela. Me ponga bikin dan singin dai o koe sa tiku wana loloma me lago mai soli kani loloma ni kila na kalu masu turanga bina bale buna kalu na matakan singin dai ni baka buli de ke mami ni buke ke mami me ke mami kila ke moni me ke mami kila rao kina na kame ke mami dakaba me ke mami kila rao telanga kina na kame ke mami kauta mai ke moni na matakan singin dai bakalunga takana be soli bandu doa linga bandu do turanga rendondo linga na matakan isinga dai wakalo ngata na buno na bagdor kin na dada kan lomamuni ya na buno bibono ibiti suba kena bibono na be sei burbura langi de recunga kina na damuni masu na bagdi benaka masu na bambauta na dai chisu na ibagambula amen torcho anon de sul kuwa to na ases to na matesere na gaito na sere ya na matakan isinga dai
Dua talaman untuk baka sau-sau. Buwan na turangan na matakan din dahil. Da mayroong o dapat tiko. Dabi tukutuko sa may na mission field. Sa baka hindi pinakataga kina na kalo. Kaya dati may Latin America, kina besa ura-ura. Kata sa sarabat yung kina na kaukawa, ni bosa ni kalo. Na panuwa daga-daga yung kina, veira, eralay kamuraga tigo na itukutuko binaka. Ena besa ura-ura. Kaya anda sa baka hindi pinakatalikinan, hindi ata batali tigo may ni kuwanto tala na mission Sunday. Da may bay baka unggeti, da may bay baka rati, da may bay baka bulang-bulang tagi talikina. Balet tiko na daka-daka, kadibikan da batagina na turanga, tamata baka bauto to loko, e vura-vura. Baka binaka berto na mata seren rongo binaka lang at kabikan da. Sisu na non da yaw. Kabi ko to kasamo, yangan na non da yaw ng bulonggo. Kakede na oti, doon nga na yaw na maroy kenda ng bulonggo ng bula sambera. Yaw Sisu Kristo. Napali usarem doon na matsere. Nawili ka bikin dan non dalesoni na matakan din dai Roma na ganawas tinigan rua tikina ngai tinigan dua ndonga na tikina enta na beitala no kina ni singan din dai baleta tigo na bimbi ni singan da mai tigo ni kuwa kanda boko mende benanga takataal nga ni madongo sa mai tigo itu kina non the first state night dua tala na madaw binaka non da boko bulong-bulong tagi tigo na linlotu baleta bimbi tigo bikin da menda kila na bimbi ni tugu-tugu sulia bikin da na kalo mata bakang bau tau doko baleta ni sai ko sarangaya kau-kaua tigo kina na nona bi bakang bulai gina nona bi sire kina kalo Roma na gana wasi tinigan rua tinigan dua kabango enang umatua mundou kaku ni bude samai me kata-kata nelo mundou garaba na turanga enang umatua mundou kaku ni bude samai me kata-kata na elo mundou enanom do ngaraba na turango na bosabiken da ne ultanga me kama bakang buka wanga sai koya ne londa ena kospeli sene tuku binaka ni ngone turango Sisu Kristo me kama bakang buka wanga kinalomanda kine londa sai koya na kospeli ni ngone turango Sisu Kristo matai tigo ni ulutangan dan nabital no tagatiko ndarani kila na kau-kaua tiko na kospeli tini di bola tambu kililebu saba kang bimbita kati ubikan na apostolo Paula Romo sendu tikine tinigono sasangan ni mandu ataka meuvuna utaka na itugu binaka balete tiko kina na kau-kaua ni kalu kaya bagambula ni alu ni tamata sakai tiko bikenda merabagambulai na tamata mera sereki na tamata may na non rival balda mera sereki na tamata may na kau-kaua ni beso ni toy mati mera sereki na tamata may na beso ni alo bala me kautani na tamata may na buto-buto gina rarama senga talinindua na kena itukutuku senga talinindua na kena ngau ni sala kau Sisu yau na sala hindi na batagi ng bula kaya sa kwaya na kaya Sisu sa kena membali na itukutuku binaka embaleti koya embaleta na Kristo kaya may mate na bukunda membaleta na non dai balabala memboko de kina mwile da bikina me ado kenda menda tamata vagando no imbe wana klu ya mimbi kina be kenda to logo na tamata nda vagam bauta na klu ndambe tigo na loma ni valende indai na kau-kaua kaya vagam blaiko na kau-kaua ni kospeli kau-kaua sarangaya bina kati o iko batagi yau mendaru na kautayani mendaru le wasatale berna tamata na kau-kaua to logo ni klu loka tagitiko na nona bosa kaya ko mbimbi kina kau-kaua to ni alo tambo tigo na bosa ni klo na kau-kaua ni nona beisreke na klo tigo na bosa ni klo na bosa i Sisu Kristo mbaleta ni okoya nganda bosa mbula ni klo na kau-kaua to da vina kata na tamata me bagayado ka kina na nonda mbula tiko na bosa ni klo sena tuku binaka ni ngone turanga go Sisu Kristo baleta lago mayo koya ki bura-bura me mai mate ena bugu ni nonda i bala-balada na mate ndono mendaru mate kina mendaru rusa kina samai mate kina go koya me rani mai bagaru sakino koya na daga-daga ni teboro me kauti kenda tani kina mai na mate ni tuni mbuto me kauti kenda gina nona rarama vaga yuku kuna kalo yana kani be ba kalo ngatagilebu
e non da tamate vakam bauta ken dan dambe tiko na loma ni balengo kira kira tamata vakam bauta vurura ninda samai vakam bauta na klo enda vakam bauta sei koe na Kristo koe mai wasei weekenda e nei tuku bina koea kene mbale nei tuku ya e na sengani rao ninda mai dambe vata tiko e na non dei lako baleta na katiko mendan na vulida mendan na anrava tiko kona meda vakam buto takatiko na matandra oira sengani reida na rara moni kospeli na meda vata talangaya e na rao ni mai vakam buto takana matanda me kauta tani na mbugawanga ni kena kata ne londa mendalai tukuna na kospeli e na ngauna nda samai reida kina na bei vakalunga tagini kalugina nondambula enda samai wele ka vakam moveri kenda tali sei koya na bei vakalunga tagia reida bukan ngauna nondambula ni senrenre na ka endua na kana kau ni nondalutu dua bangara daka na reida na nona karamada ni lago mai buana kalau nona masuta na kalau na ngauna ngai rawa kina na daka ni sandolava na katumba na kalau vaglailainga salayali seika na karamada ya salayali na bugawango ya sategi bu mesambata mai seika na landa sene kene mbali ni sayali ni nona bula na Kristo samboko na mbugo ya kwa na kata mbilinko ya bebagam bauta kina na kalau Saramo da tigo indai na kaya do tigo na via sei burubura. Da sarai da tigo na mawe ni bosa ni klu. Ia na talanga na ngauna. Praise report will become a sleeping pill to the church because we are so comfortable with what is happening. Da kilati ko na lo kandala tigo ngo baga na bukawanga ngo e atigibu eke. Ruwa na matanggal imbuka. E tigo na ground fire, tigo na crown fire. Ora nandau te pai ni mena sa bakara kilango na crown fire ko e kalawanga i maliwala sa tumbu na bugang go embe membalabu ya no nalai taura na vangia no nalai kalawango se senga tuni wanga go sa le wanga mesana na lindinga ni buka lande sana ya le wanga talekina na buka le una revival baya they are just like crown fire lago tunga na maliwala to tolo na kadaka e va kama na banua ia tiga na kena matanggali ko na ground fire e kama tunga ni boga malua ia na situation e totoba ta tinga baleta no na kalawaya seni round in danang goroya wale tinga baleta na nona vaga na buga wanga ambe boga mbula na tamata all the harvest must be preserved e batalanga kina na ground fire sana layado na buga wanga ya iliuya sambogo mai na muringo gona kaka tigo paula ena tigini bola tamgo sambalabu maina nondei lako bagai halo sana rao ni layado menda salai ndambe toka menda marau tagatiko na kayado tiko iyo kenda bagatai kenda nda sakila nambuga wango ya ne kena kauna kospelingo kena waseveranta mata samboko terengko toga samboko kata na kata-kata ya gina nungumbula lewe kenda ndambe tungo ndakila na tiki buni lakolongo sesenga na motoka sesenga na vale se tu bagi bagada nambula ia na kata-kata ya kau tikenda nda taumbale bagayawa da vivi bona banuni masu se bagada mendale masu tekina na kalo na vambegi uluni banua enda sabaga mbauta tiwa na kakana kalo ena do mai na singa nda na sarabango ne do mai na singa na kai vidan da suliango ena baga lebu tagana kalo ia ni sabaga do rabi kenda na kalo sanda mai tukuni alonga anda sanda mbiti ko lomangani balotu ienda na kati ko mbimbi na kospeli ko ya baga mbulaiko na kospeli ya baga wanga dendo na rarama gine lomo e baga wanga dendo na mbuka e senirani nda na mai ndambe matatiko ke na beba kalonga takia na beba kalonga takini kalo embalete tiko o iko mesanga iloma kata ngaba lebu na lomo e na nomu tokona vakava wasea kau ani bosani kalo au nabi ambole kina na londe na loma di balango madongo nda baga bina bina taga bona nonde iluliu ni rawa mendam mai bagayan rati talakina na leo ni songo lote na bu balango keira raba romati umene vese burubura. This is the week that we need to ignite the fire. We need to fuel the fire of the gospel in our heart. It has to be reignited again. Seni kene mbali ni sayali dakila nambuka na wanga yame otiale kumbaule nrabusa isabo toka nangilaiso
Iana singa tambungo, we need to fan off the dust. Let the flame of the Holy Ghost, let the flame of the glory of God in the inside of you rise one more time. Merawa ni uncomfortable kinabi kuna no mindamandami. Nangona ni mamitagibu. Lida babango endo na singa. Tubital na tagibango. Padaban, do alisu ni kuwa. Sana eu senti seranga ni vengo ni kuwa te sindo na tamata. Rauni wa pakali siku ebi chisu. Sarai. And I'm that uncomfortableness, because of this gospel. Can the rauni kila the urgency of the moment, the urgency of the hour. Kuwa ndarunga dalibu ni bunau. Lesu mene chisu na lesu bagarua end time. Runga diau. Okenda and valelo tungo and raivo tungo. Our mission is to take the gospel. Chisu and lesumai. The end shall come. But our mission never changes. We are to take this gospel to the ends of the earth. Everybody must receive their gospel locally and around the world, because this gospel determines everything. Merarongoda na tamata kadanga me bagataunde tagikina na isongosongolotu mendei me sabasava me tumberi me susungi me songosongoloti ka konito binduka sa sasalugi-lugi. Tuloy ko ito sa pagkatapon ng bukawang kaya. Pagkatapon ng bukawang kaya. Pagkatapon ng bukaya. Pagkatapon ng loma kata-kataya. Non dabi na kata mendalay tukuni alo tagi chisu. Tutali ni dabi talno kira era kata-kata tuwaya. Doa ngana no retal noa. Talno takon rali bitumberi kaya lila chate kaya li serego kaya demurina lo lebalabi kaya. We always, they set fire on us because they are talking about something that is really in their life. Kia kendina be naula, sendina be indone tatala, sendone liliunizo, sendone levenisel, endina be kenda todogo, because we have the same Holy Ghost. Varongoli o chisu, misali sudake okoya, misali bagatule watago okoya, na kakedenga, ena rugu-rugu niabana. Sangai da kabo kona bosani beitalai. Sangai kabango koya. Kau todo ko melo malangi buru-buru sa sulia bikem do. There's authority and power. Sa sulia ngo bikem do. Todo ko bakan dua baka samataka. Bura-bura, botoy bura-bura, melo malangi talanga. Kau kadea sa tigo ngo bikem dan inda sambai bakam bauta na kalau. Sa tigo na kau koya. Kau ngo ka chisu. Na kau ngo bakam bulan na toy mati. And ambula na tobe mate and ayadangu, because all authority is in my name. It's in his name. The authority that is in the word is released in his name. Ninda dabuta na yada chisu gina tobe matea. O chisu saranga sa bosa tigoya. Chisu saranga sa daga tigoya. Nindondo na lingamu. That's the hand of Jesus in operation. Ni bosa ng sumu. Jesus is speaking. May bakanga na singa. Tombale bolikina ng barabi may kali. Kapag ito kasi may kata-kata na lomu. This is the week of ignition. We need to be ignited in that flame. Merobi kenda ninda tuda ke toloko. Menda tuda ke toloko. Kaya ito kasi menda tuda ke toloko. Nda soli kere, nda masu kere, nda tuda ke kere, nda vuna toloko. That's our call. E ana kakadibikan na gina nakalo. Se ongase, se ongone, se sabaga taua te titoko, se davanga. You can do something concerning this gospel. Kanta keda nandambe tungo, nda boleh ni batale bonito do, se pagdaba. Torang ka to kasama, nadaba nakali bute, banga tagitin talibon gori. Facebook nga browse dage browse sombu. Sara comments anango, may durumiteboro talibon ni comments ndo bagawilika. Why don't you use that cell phone to be a means of sharing the gospel, empowering people? Talibon ingo dia lebu tukina na context, siapa kalaba? Songo runan rau tulan rau tu na contact. Why don't you change the contact into contract and share to them the gospel? Share to them the gospel every single day. Senindo na betena na lebo ni nomu friend na Facebook and you do nothing about it. Lebo na tamataya sa iko sinikleira rakera tunga mai. They need what you have. They need the fire in your heart.
They need the gospel that saves your life. Raturanga sera marama sera dorobo sera ngoneleo. All of us in common, we are struggling with sin. We are struggling with problems. We are struggling with issues of life. And the solution is the power in the good news. Ka Paul ana bu neu sini mando atakakina. Meulai tukuna ni bernatamata. Baleta me bagambulai o burabura. Me bagarara matagi o burabura. Me seraki o burabura. Me rao ni beisa o burabura. Na kena itugu-tugu na kospeli. Itugu-tugu binakam baleti Yesus Kristo. Kabi ka tosam na itugu-tugu ya etiko ngori biko. Na nomu tuku ni alon do na miniti na beso tagan do na tamata. Rando bewel tagabango ngona baka sama runa sendi na baka sama tuku ni alon runa sendi ti ngori erani demuri na lo bela. Kabi ka tosamu. Your 2 cents testimony can chase all the devils in the world. Raida ni sangan ni kata-kata nelonda ndalotu ia na rere sini rawa-rawa. Rere baka na teboro. Rere baka na curse. Kay tuning nga nindo ando baka teboro kung lululubuah. Kabe ka to sa mewang kamay ng bukang gori. Kung nandaw baka teboro ngori ngan reba ng bukawang ngori merani besaw kina. Ieni o sa rerawatiko o sa lumutiko etiko metoso da che non andau baga tevoro. Kuri kadibi ko may bali. Kadibi ko may ngunti brada. May ngunti. Kuri ndo baga mbauta na karaka baga lebu-lebu na tamata. Hoy ko baga mbauta na nung itukutuku. Baga mbauta na itukutuku ya baga mbulay ko. That's the power. That's the light. That's the life we live. Tambay lang atatigo ni kuwa. Chisunga na nondayao. How true is that to you? Is Jesus really the treasure that you have? The treasure that sits in the inside of you? It is the power that moves you from point A to point B? Is Jesus the very treasure that takes you in the morning from home to work? Sanambil. Terus kata kasam, nada pe muri ko tu kita kata pe matangmu. Nambili sana Kristo. Hallelujah. Kape kata kasamu, you have the power. You have the power. The power of the gospel. Kabango Paula na mateni Timothy. Na kena wasendu atigine tirigandua. Ngona itukutuku au sama ibagadola tive yau. E solibeu na itukutungo me umainda unia utaka. Au na siani rawa ni baka wele taka. See? We are entrusted with a message. The only message. The only message. The only message that has the power to save lives. Yana bunen da talaiki na mendalako. Ndola wayani. Kibura-bura kedenga. Ndola wayani na bitutu ni sala. Ndola wayani. Ikaw na neiba tongo. Ito kenda kedang kunda baka neiba. Nta masu lagi neiba. Nta krenal tambo. Baka raw tagiyaw. Baka raw tagatan haloy neiba ngo. Ito na singo yaw na wali ba siya. Buwan na po sa nikalo. Tabondom basin, tabondom bata gira na tamata. Dalay dagadaka, enda sota gira na tamata. Tamata kaya enda sota tu nevisinga, indoy na lenga radolata tu. Rida nga na kena tumbuda kena lebu ni topoda e bura-bura. Baka buli-buli ti kenda rabu enda tiukina. Lebu na baka tataro. Lebu na ka enda vital no ataka. Tu sangana tambani lawan ratu tambana tu social welfare ratu tambana sarada kaba kede na non randu tambano ira ina kamenda kila me visa una tamatea. It needs the power of the gospel. Patara kandindu kingo na gospelinga etio kina na kau me bagambulai kinendo na tamata. Era buna kakina bango chisu na daba na kenanga morawati pura-pura tu loko. Ongai bagalia na elomu baleta na iau baga bura-bura na kani bai bakalo ngatai kada nga bagayango
sengani rawa ninda bagan donu ikina sengani rawa ni bagan bulane alone ndona tamata baga tagilatiko ngona kau ni kaya kavana kalau kina nongumbula kwa samai visau tigiau samai bakalo ngata talenga kina nongumbula ia sengani rawa ninda namai talno ataka ole tianganda dan tambe patatiko mentan dokan taka. It has to be shared and taken to everybody. Everybody must hear the gospel. Everybody must receive the gospel. Kabango Oswald J. Smith. Nafta na buna. Mera rongo da kina bagabunga. Oira sarando rongo da tiunga. Ia ora na tiunga na front line. Ora to mai muri. Korto sambera bagandu ni rongo da. Io kenda na dambe toka iliu. Tamai marau tanga. Sunday in, Sunday out di Balelotu. Fellowship in, fellowship out. Yeah, the neighbor just on the backseat is dying without Christ. Kabe ka to sa ulebu, ni mateo neighbor sa ulebu ya. Sin natarongi kina na nona ibalabala kina nona talain renre. E natarongi kina endu entambe patatoga ke nararama. Endu entambe patatoga ke ni wal ni lenga. Enduen tambe pata toga ni sauni taro, enduen tambe pata toga ni mbula tau mundu, enduen tambe pata toga ni alotambu, rusana tamataya just because you were too lazy and slothful not to go and share the gospel to that person. Ninda satuda ke menda wase na kuspeli enangai monge mai na alo bela. Siapa kata apa? Rongo diau ni sanga ni wanga na londa na kata-kata ni gospelingo era mode talanga na bela no munei bahude. Ia ni satu dake enda na rongo italano ni be donga nei bahude kedengo. Ena lesu talamai na lau virital na kava ona vosa take no andusi baleta na dava. We are all standing up for the same cause in order to bombard the territory of darkness. Baleta na ivesia etiko na mali wani ndalinga ni ndona tamata. Ni sana rungodo ko na itugu ya enangai tasere na yalo bela samai baga matambo taki ko etiko ko ya enangai monge kina na yalo baga bura na yalo ni teboro na yalo ni lotu era nangai mbose ka era nangai be donga ya dona ngau ne chisu ya dona te gibuni tosongo sini kan ban da samai ya dobango ni teboro ya salakotani it's still here yo ko ya esengani ndo muria na salara ko ya baga muria na salabinaka ngai mai baga moverikenda. It's time to wake up now. It's time to wake up now. It's time to arise and shine for Jesus Christ, because the gospel must be preached. Gospel must be preached. Karuni kaman wa sebi kendra matagan dindai. Mentabaga mbula takatali seikoya na nonda kawai taka na londa realitu tabaga mbula taka na ni kawai bekenda endua tiwa na inaki nonda ndau baga sosongo ni vata sengandala wala ngamain tamayo sendo na tikinan dalisu endio tiwa na kambimbi nonda baga sosongo ni vata na tamata baga mbauta meranin damai baga ungeti kina. That's the main purpose of fellowshipping with one another. We need to encourage one another in order for us to reach out to others. Sementara pasang belum kawal na zone sa tinggo. Pasang belum kapitu wili kini may tobata. Menabe zone ketengo. Tahu manda kele tiningan do na zone. Van rawol sanga bula tamata. Siapa kata apa? Ketuda ke na van rawol sanga bula na bisi nga tawdok. Kaya baka semata ka na lewo ni tamata era na baka mulai. Ena bini bau na tunggo. Telebo na ndambe tunggo anda edmita kaya usaw tinggo ndo nambag singa bantu no si Chisu bindua. Siapa kata apa? Kaya usabia ruwa nambag ngo. Kaya usabia tol nambag ngo. Au senga tuni wase na kausa mai pagambauta. Au marau takatigo na lagi lotu. Au lago tigo na masu. Au tuku ni au takatigo na binaka ni kalo. I did not share the gospel to the unbelievers.
Kabe ka tosa minto nalenga tikia. Oiko samai movetiko e na kae rakaba viko na clue. O sinilo malenga tagatiko na yaloya e na lago yeli. Na iwali ni nona taro me kuni lago yeli na itukutuku binaka itiko vikenda. Yana Roma tiniga rungo tiniga ndu ka vikenda. Mundo nguma tua mai. Ndo kakua ni budesa. Ena no mundo ngaraba na turanga. Takua ni budesa. We should not be slothful. Slothful ya na budesa nrabu ne kana bosa mai bonuli. Sa budesa ngai budesa sara. Na budesa ya tiko kina na rere na bagai ulumbale. Saraida. Bagai ulumbale. Yo seni kila tiko iko ke raoni da kabo koya o rani da kaba talengo iko ena mataga indai darani da kaba tau doko baleta na ngau nanda baga mbula ikina sama indambe gina nondam bula na elo tambu o koyango koya na kalu e kila na kakedenga e vuku koya vi kenda tau doko saraida e reida na kakelenga e na choni tininga ona kati wango ko lago mengo e na maitiko vike mndo e na drumi kemdo na kana da kavo koya o koya e na vaga yamalata sei koya na hura ni balbalada. It will bring conviction to the world of sin where the sinners live. Na vanua e vaga mbombula tagitu kina na balbalada e na mai vaga yamalati kina na tambu. Ia na alo tambungo mo na numatiko e se na lutu mai mali walala ngai la koba na balea e na vanga tagiko vanga tagiau because we are the temple of the Holy Ghost. Vagabaga wasendu atigine walu sadakabo ko na bosini vitala isangai kabango ndo kako ni biti Jerusalem ndo wawa tigo ikeri me ndoba ni ndo sa vaga sulumi e na kaukau ni alo tambu sanangai rao mundo na lagi vaga dina tagiau sanangai rao nindo na vanga taga na kau solengo bikemdo sanangai mana kina na vangu ndo na vaga sabatani na elo bala ne vaga takile kilango na muri kemdo. So don't go without the power of the Holy Ghost. Na numati go rato na lendo na rusanga bulungo se rato na le tinigarua e rato sa vaga mbulayoti singa tudagi no chisu Vruyane na bonor to songo mbutu tukina basi kangayani ka kabango asa de ngubi roto ko kabango menomundo na nona sautu na klo ndo vingo mana kaukoni altambu yana singara to sudubu kina na tisepeli sawati asangai tu na koya. Now you are born again, the power is in you. Ndo lai wawa to me Jerusalem me dava ni buambale na mata ni waibu ngori ni sana buambale na katigongori ndo sana ngai vaga sulumikina e ako na kaiba madrata katigo na matenchoni wasendu watigene rusanga bulwa bitu endua na ilumu ndo salumutikina na ilumu ya sengani yanga mendua mengai vaga tabuli di kemdo na ilumu ya ena tumberi kemdo ena kakedenga ena vaga tabuli di kemdo ena kakedenga. That fire in the inside of you, if it's not ignited, it won't overflow and it won't be covered, clothed, enveloped with the anointing for you to do the impossibilities of life. Kapito samu sationg gore na ilumuya. Sationg gore beiko, you are already anointed. Sasulio ko na loloma mendara kabagi nango. He's given us grace. Grace to preach, the grace to heal the sick. The abilities of God to do things in the name of Jesus. Satyo kong kedengo vikenda mendarani rakaba nakabe ba kurumbitaki. Sengone lailai se sasikoa sengasi se drauni viditiko. The power sits inside a human temple. Saoti na kato nemo sese. Saoti na vale baga deba deba nemo. Kabe kato wasamu. Oiko na vale baga deba deba.
Oi kona kato ni belalati. E tiko kina na kalau. It's you, the human temple, the human ark of covenant, that you need to take that life in the inside of you. The mercy that overflows from you to reach out. He will convict these people. How? We pray, we go, and we speak. Lako masu vosa lako leitukuna. We pray, we go, we speak. Lai kawala mandangan iwa, abiya may katingan kuwa. Nanon naloloma na kalau sa risibi agin numbula. Siapa kata panan rendre, siapa kata panan baka tataro na bela daki. Se tubo ni sonia ya se lutu, naloloma ya senga bukan tu ningule tabiko. May natutu nimbula saka sakama wingori rei di sombu, dua bang anak kanan na besinga, nakamo kilana loloma ya senga ni besau. Iya, ena senio tunga bangu alulutu may loma langi. Nakaibe na kata na kalau nakakadea itiko na doon itukutuku. Au samay tuku na tinggo. Chisu o kaya na itukutuku. Samate sambulu satu dagatali. Kaya nakakadea nga etubua. Nakamembaleta na londa lomanda na ngonda nakakadea nga andabi na kata. He is the solution. Nonday tabi ya. Siapa kata ba? Kaya pagkataw sa mga nonday tabi. Tasate ke burau na madongo, madawa tumai ndaba bala tali. Siapa kata apa? Ke anduangan na vale na madongo, rua na vale, tolu na vale. Siapa kata apa? Tatakama todoko. Ke tol na sel, tol na banua. Ke tin na banua. Siapa kata apa? Tatakama kele, te apa bala kele. Bale te saulebu, na ituku-tuku tiung goribiko. Kaya kata sami saulebu, saulebu. Saulebu na bagambulai. Saulebu ninda sarawatan ng bulatao mundo. Saulebu ninda samay lube ni kalo. E saulebu ninda sa saraba na bibaklo nga tagi ni kalo na bising at loko. E saulebu ya ambarada sista e saulebu. E saulebu. E senga ni kame may maro tagi sa mega tagi tuwe lomango. E kame alay tuku ni bera na tuwi ng buto-buto. Kaya kaya begitu sa mewangka. Baka wangkata. Enda baka wangkata baka tapa. Kabe ketu kasamu. Sarautan na bitala no wale baka libu. So somita ka na ngauna ni nomu bosa baka vera-verea. Do bitala no ataka na kaukuni ko speli. Dabe sautaka na itala noa ni nomu data endua. Dabi tal nota kana kospeli. Na mauiado tiko veiko, na maboiado tiungori na kene wali na kospeli. O tala nota kawale tiunga sahil tagi ko na kalau. Labi lingo ko binaka tameta matelo binaka. Habe tanggal lingam. Kabe ka tosa mun tuku-tuku binaka na kena kia. Akala sarangaya. Rani o masul lagi pekan 2 milioni ke mo tamata elo binaka. Nangangai tigo nelon dai rawangani ba kami tataka na bosa ni kalau. It is the gospel. It is the gospel that makes things changes. Kaya kilali mo nakanta ba nakabanda lolon da masuba kambalavu na lenga tiko enda senga ni vital no atakan na bosa ni mbula. All the power is in the gospel. All. Prayer has no power without the gospel. The power is the Holy Ghost, the person. The person lives in the written word concerning Christ. Kabango Chisu. Baka madala pa anticipate. Liu bero meo tanaki norto no songo mutu tigo baleana kabini singoyan sa tudakina. Ena luke ba seru songo bloka ba. Rosongo bloka lim kay kabango. Raida. Rau vital no atakatiko. Raida rau ralango so sa kabara wendo na kalaw. Rau sa vital no atakatiko na tudaki. Ia nalenga era ukurambu itakatiko na tudaki. Kembambal non rau vital no asini vital no ni baka mbauta e vital no ni baka titinga na rere. Kenandombula. Wete sandu na kali usado ko. Kaya ngo sa tuda kembambal nan renre sa nang kaito sa tanga.
Satu tayo ko anggo. Tinga tako sa mayo chisu may kabango. Sese. Kabe ko tukasa mo iko senyo sese. Raw tira to nga laway ameo. Fools. Raw sa sesewa nga nin raw sa nga nikila na ibola tambu. Right there. Raw sa sese nga. Sesewa nga. Hello nga. Kena bosa tasa lia. Iya sendo bikin dai baya. Kaya begitu sama iko sengal tina nikila. Saya tahu orang mama dati kon dobi raw. Dosa sesewa. Nindo sengal nikila ni boltama. Kaya kabang go chisu. Komai. O napakaray taga bikin raw. Nabanu todo kaya baka madala tagitu kinanggori. Ni nalago mai na lube ni klo. Ena mai tamata, ena mai sotabanan renre, erna bakoti ko enang kasin lotu, ena lingan rana kai Roma, o ko ena mate bulu, ngai tu dake, ya na kasa bola iti ko mai, e senindon dono mon rau sesewa kina, peleta sa bola yoti tu. Sangkai kau tirau nei bola nei mo sese lima, ken rai bola, na bola ni same lago na ken ra tuku na profita. He showed them all the scriptures concerning himself. Ipagatakilang ko birau na itutunga baleti koya baleta na kakeren daw daga may na belati makawa na isoro na vale ni veitavaki na kato ni vealalati na nrani mbulu makau na me vata kei na sipi na isebu daw yalovaki na ravanga na karando da kabana chiu kakeren gor kakoe. All those are the pictures of the reality of God, that is the Son of Man who came in flesh, died and rose to life. That's what the scripture says. Kau kana kakevengori sabage dorioti satu lagi koya tole kana sarang kai kana botamu en ngauna sandovia kina namanrai usome da kabatingo bikenda sandovia tingo namanrai kai kabang ko de botamu asa tandola na matania lonrau. O Jesus sarangaya saya litalia koya. Basi kasarani be rato na rere taletonga. Pinagorwero to umbale chiko. Rola gwaltinga ba kaya bitu na maile. Rombita may na city me rola ko sarai volge makoya ron la lalaya. Right? Langgerengango soma kiro. Subatale. Robakan dua tale bereto na songom butu toka. And lo mani valewaya. Basi katali no chisu ngai kabang he appears. Sasa ni ngai durani katumba he appears. The man that used to knock at the door now just popped in. Sambasi ka mai ko koya. Kabang go menum dono pagdengo. Tengo vira to sernel tambu. Sangkai ndola patale ngoko nan roto bakasama. Nakaba tanga tanga biru ya tanga tanga biru ni lalango tini ka ruango. Erto sarava matan roto. Na laka ni kauko ni kalo. But the problem is, sembera ni tandola na non retu bakasama meretu kila. The message today is purposefully for you to get understanding. That's all. Merenole suniku mo kila. You have it with you, and you need to use it. Kaya ko tosa mo ba ngataka? Sandola pa na matan retu. Kau tirato ni bola talabi mo sese. Ura na profita gani bola ni same. Kaya baka takilabira to na beitiki ni bola tambu to loko e baka madala taki koya. That's the good news we are talking about. The message concerning Jesus Christ. Kaya pinakatiki na mekwa katakatay na londa. Me baka ungeti na londa. Me baka mbulong-bulong tagitali. Say koya na mata ni waya tikungo me tobure me buang baleani. Merawa ni rabakan bulay kina na tamata. You are now the human temple. Kabe ka to sa mo iko sabolioti. Kaya buwa iko sabolioti. Kaya buwa merongo iko sabolioti. Kaya buwa iko sa seni no muti kongo. Ni ngau na ngau sabakan bauta kina iko sa dingoma na veivolio ya. Dura turang ni China. Talan wati ko koya. Ngo me China. Ila China songo kina kospel. Sabon tiombo ko na estima, may ndambe bata to ger tulle tolu.
Tu siang di bawah bautan kelu. Tinggal tu lalango tu satu ramai non ratu mau. Sabi mau sarang kai inang kita mau ngo meleva. Tu mani kira sarwa isa. Ke baka wasengan ni dona kala kabaran do bito mani bikitu mekit. Oi ko mo kenda tu ikaba. Tu bi mau ilabo man, tu bi mau manda. Kai bang kono ne sentar no turango. Isa. Nrobo sotasar. Oya unalinga ngwe sini kau tiko mai. Sabi regza rausa. Kwambe ngo eleng kambeka. Maletana sa bangori. Ya na linga mungo watara serba iyo ngai turu bango koe. Na linga ngori sa volioti. Ya toro koe to sa bala pa nang usungori. Bagala pa na ya bangori. Bagala pa na ya longori. Bagala pa na takangori. Bagala pa na bubalengori. Bagala pa na bisnis ngori. Sa volita lang nga sa senga. Sangkai kan turan cai nango, sabolio tinalingan go. Esengan ingay nonggo ya na pun wantola bakino kau dapat talon dikau. Nggak masih cisu berau, rau tu bakal mulai sana leto lungo. Sangkai kabang go kau, kenta tahu doko. Enda sabolio tinandona iboli na rupa na undol na bagi saoti. Kane bol tamun dua sengan iboli na kaya tatawale. Siliba sena koula, yan ang ratalingan ngoni turanga ko cisu karisto. Ngai kako berau na lingango erau nindondo nga medakawa na kanga kaya ko baleta sa sengan ngai nonggo. Daw bukan ngau nanto la kana olta kolmai dalang mai rango damai labe teman lingan tanda serenda. Tarin ko to sama serenda ta gitu na labe. Ki usuli be kono nang gutale bone sino mai serenda ta ka be au se bala. O mai usuli le zunga. Iko surrender taka naka enomu. Yan isasengan enomu, you don't surrender anything. You restore it to the owner. That's all we do. Nalebun no mu surrender, nalebun no mu sese. Kaya ko to kasam. We don't surrender what he don't belong to you. He owns that body. He owns that eye, that mouth, that leg, that height, that mind, that brain. He owns the job that belongs to you. The business, the company, the promotion, everything you have belongs to the one that bought your life. It's time to arise. It's time to rise up from our sleep. It's time to restore what belongs to God to be God's. O kenda nonday tabi nga. Yoti ni ultanga una mayo sebe kenda. Enda may kenan daw niyaw nga. Kaya ko to sa mo'y kon daw niyaw taga nga nakango. Nandaw niyaw to do grongo diyaw. Mtain kornido seba na tikina e rua. Melaw rai beira to do ka nandaw niyaw. Mera e alondina. Kaya ko to sa mo. Binakati mo law rai mo tamate alondina. Tamate alondina. Na alondina na kanayabu ya nambula buai. Lebu ne talno etigo ne volta mo talno ne chisu. Lago endua na tuina bonua bakayawa sangai solia talin di bikango 5 kango 2 kango endua. Ni lesumai na kanama ko koya merato bagat tumbura na kaya andui soli berato. Baletea ninda sama indau ni otaka endua na ka esenga ni nonda na kaya soli bikenda. Nangalala kay nakaukawa menda may rakaba me vakasaranga na nonangangandre na elona koya sulia bikenda. Enda may daw niya utak. Ya na kaninaki. Salawa mo koya reidi koya 5 rota tala may 5. Reidi koya 2 rota tala may 2. Reidi koya 2 o koya ngay buluta saray na. Koya ngo ngay tuni buat tamata budesa. Sanggai vesu na avana genalingana, sanggai kolotagi tumba. This man fails to increase the one talent that was given to him. That's a big word. That's a dangerous message. Kevaka enda sa, nui tagi nak tamata keden dandame tokongo,
Ora na banga rongo tiko mai vale ke kenda bo rongo tiko mai na ve sai biti ke na ve sai ura. Rongo diau na singa o samai vagambulai kina o samai vingoma endo na lesi ena sani rawa na bilinga. Tani kornida diwa tiniga ono kavango Paula. O yau ena sengani rawa ni undogando kataka na kospeli koya au vuna utakango. Na veisau na nrenre usatawa au mbiva lebe besu au lau moku au lai lubai wale au sengani vakani au dhaina sanango vanua kedanga au lago kina sa dhana kakedanga e sengani ndo bera na kango e rawa me undogando kataka mbaleta na dava au sa vaga dolati na ndoa na itavi kai kabangwani otu tinitigina ya au na kalodha ni usenga ni buna utaka the kospelingo. Woe unto me if I don't preach the gospel. Ia andua beira na tigani bola tambu bakarere baki tigana bola tambu politiki andra bokon bauta kabango Paula na matain kornida bati kine rua keito sama indau ni utaka na kavuni ni matain tu ni klo saraida. We are the stewards of the mysteries. The mystery is Christ now dwells in a human temple. That's the mystery. That's the gospel. Kabango koya ia melaurai koya nandau ni au rungo di au kendan dandau ni au takan tau manda nondam bula dandau ni au takan akani be bakalong atagi to logo ni klo tu ne be parama mai veiko ono bakalong atagi ko iko telanga mo indewa berna tamata bale tamai veiko na bu vale kedenga ena bakalong atagi kina. We are the stewards of the blessed. Sorry. Sini kene mbali no sava kalunga tataki. Monga mendambe katiko. Ka Paulo bera mai kornida. Nakando sava ngeti kinando solia. Ko solia bagalevu. See, these are scriptures for stewardship. Ko te bagalevu ena bagalevu taki wana tatamsuki. Ko te lima e double taki talmai wana tatamsuki. He increases his productivity. Pagkatapos na solikana takatani batentungo. Kaya sa tinitigo ng dolan tinambag isaw, tiusa pa ang gatiko. Tosodaki. Siya pagkatapos. Siya pagkatapos ng renre na saule buniyaya tungo. Zakaba na kandondon. Kaya. Sa double sanga me triple, saya berkata, tini lay rusanga bulu, lay vasanga bulu, tosoda getiko. Songgo sa $5 tunga may na tinambag isauti, kadibina solimisen, $5 dola. Veira tawgo na solika. This is the most important giving. Sowing to the kingdom, sowing for kingdom advancement. Sarira. Yar buna kaki na bango chisu. To baka sanggara tuman tara matentu ni kalo. Kay nanona yalon dondonu. Enangay soli mekanay kuri na kaki dangango. Kingdom first. Na priority me kuni bisaw. Sa tosodake na itutu na bono ni dagadaka. Sa priority na dagadaka usomiki na siya wakadaw. Kay singa baka tambubango sa ding uto nga may bali. Natarong ikinambarala. Nito sa dake na ilagolagong go sa baka na natawat ang dasalay adoba. Kamba-kamba ang dasalay kambata. The priority remains the top priority. Kingdom first. Kingdom first. Baleta na yang oba ulum baleta katiungo risa volioti. Kapaulan tu kakuni puta sa. Ngori na yang osavoli. Kau tani na bonin masu matagalen borwai. Kau tani kea. Kembesi tiko ya ratai ko yang ani kea.
Turangaya sa tulsanga bulugawalu nemba kinanona baga ulum baletoka. Endavo sarato nga enambati ni wai. Gai warra katigo koya me avalati ni wai. Kai betul sama saya ni ngau ni avalati ni wai go. O koya ndau baga avalata na wai sambula tigo veiko. Kai betul sama ya avalati ko nga. Ya avalati ko. Tudake, Demburaka, Lako, Vagatulewa. That's what we need to do. It's all about the gospel. It's all about the kingdom. Kau koe nakake de olenga tagatium gori. Ngori na kena ikuringa. Ya senindo na ngau na me mai bagaliu dikina. Senindo na ngau na me mai baulum baleta ikina. Paleta usave ngule tingango paleta usasolengan ngukani mission. Lako mayo iko. Oiko savoli. Na nomo baga ulumbale, that's sin. Sin in the highest degree. Na bosa na woe, toka na King James, W-O-W, woe. Kena bande o baga bititongo au na kaluda. When I don't do what I'm called to do, I'm calling curses. Dan tau rongo da bakalebungango de bunoni katini. Kabe katua sa metigo irangori. This is dangerous one. Because we are stewards of the gospel. We are stewards. We are the caretaker. We are the custodians of the gospel. Kapaula, woe unto me, I don't want to call the curse upon my life. If I don't preach, I have to go preach. I have to share the gospel. I have to tell my neighbor. Kapitosa, baganda tamay nakatinguri. Sangani rawan inda samay mo kambulay. Sanon da nabula to mundo. Inda saluwe ni kalu. Inda sangay may bude satu. Tol sanga buluka wal na ambaging go. Kay kabang go chisu. Obiang bula senga. Kabang go kwa sinto ikaw tiyaw. Bebindakan sinitang ko chisu. Ang kay tunaw go. Taura no muil mode. Take your comfort zone. Go home. Go. Inda katigo ya nasinga ni boka dedengu. How samay daw tatal tingong go bekenda. Take your beddings of laziness and slothfulness. Rise up, go home, and preach the gospel. Senganin dua na tamata bagang bauta eranin rota iko anakango. No Christian is exempted. It is our sole responsibility to go and preach the gospel. How can they know if nobody preach it? Close ni binakata menda tamata bagang bauta kana duba. Sini binakato ko na nona songo lotu ni saba kalunga tagi ngai dubara na nona ba kalunga tagi. Binakato ko ni sala ko may bagalebu seragaya ni bagalebu merakilana tamata nandina ni ba kalunga tagi na nombula. Kuanda sana ba ulum baleta katigo na solebu ni aya. Aya na solebu na lutu sombu na kalowe na kalebu tigo nga. Nabi bagaraw tagi ni kalowe na lebu tigo nga. Nabi bakalunga tagi ni kalowe sanganin dua be kenango erawa ni nambiling arawa. Ia nakiti ko ni sayalingan ng bugawanga ginalomamu. Ni sakumbo na nomo ilako-lako bagayalo. Sa tigi bu melebu na bagawul bali. Kabe katua sa mbak labasan gori. Kende se complain taga tingo tigo ya. Sa somiraw na mutaro ni kuwa. I'm left with smoke. Iya sesendo weekend embera. Na inakin ibu nongo. Merani sule weekend na rara me baganda tikenda. Merani datuda ke tudoko. Siapa kalab? Kera wendunan raw na elo na madongon madaw katumay. Lebun tamaten tambe to kalomani balanggon na kayan dua todo kumay. Ena senidaga raw na puno pepteiso. Sana tigi bunga ni moniti me adoba na singatambu. Na lebun ni tamater na may pepteiso. Siapa kalab? Yan nila ko tinga raw leruanga out of 3,000. Think about that. Una binakata mo lesson ni ko le mo baka dati may bali.
Duana ivuna wea sambau. Lalindi saranga. Oti saranga bakan duana nunggu tau baka ulumbale. Nunggu baka wele-wele. Seo dhaurobou. Seo ngone lewa. Seo wheelchair tiko mai. Seo tombale baka pinaka. Ni se toka nangusumu. Serawa ni o dhakawa endoana ka. Mutini abe kenda ndona italanoa. Kona mathematician lebu tondo e bura-bura. Endambe tigo eno wheelchair. Kau kaya dalam Bible itu nangonengo, endua endambe toka na yang ngonengo na wheelchair, ya sengan indambe na nonanga boka. Kaya kabango kau, only my body sits on the wheelchair, but my brain is not sitting on the chair. Creativity continues to increase and increase. Na lebu ni nona serego kau na kai kila merabuke kina na ngone ke non rabuli kau na counter na tabangan na tambana era tanggaraba na fika na lebu talangani kai sulebua. Lo malangi bakalunga taikin. Wawati ko nabi bakalunga taiko sambar ni rei dai tiungori. Nabi bakalunga tagi lebun dua. E vina kata na kalau mesereka na lo mani valengo. Ke kenda tamata bagan baute anda tu nabi sai bura-bura da bagan rongo tiku mai. Au sabia balonga tai kenda ni kuwa. Sama ibo sabagan donu bakau ko wasara. Because there is no other choice for any believer. There is no option, brothers and sisters. We have to ignite the fire. We are to go and preach the gospel. We are to understand from today. We are stewards of this mystery and we must be found faithful. Keba sababu mbale tiuna madongo. Niyoti na singa tamungo. Osana maku tumo baka rawa tagiko. Mbaleta enda na lai sometaro todo ko na singa memori. Kana kalau iskeli inayali na lenga na alongo au na trongi ko kina iskeli ia bekenda na ngaunongo ni na senga ni kilao neighbor nandinango o na trongi kino iko because God gave you all so that you can lead that life to everlasting life. Pagkasama taga mandaya isa tiko ngore nambula tau mundo ongai baka wale tagatiko sen le tuku na buandua singa tambo ni kuwa mena baka wangadi tale bukan dua na bukan yalonta mena lago mai be chisu mena kai bango na bulongo no muninga au samai na numatigo ya ni nongo le wanga ambal tentunga be na ngalale baka tulewa yu baka bene bena kara mo ni bosa ni kuasa baka yu mekila ya umendau ni utaka na bulongo na be baklo ngatagingo na kaukongo na nomoni alo tambo na sol ne alo tambo. They are all part and parcel of your kingdom that I need to demonstrate to the earth. Nei nagi nandang bulat tiuna tamata na enam bulango kona bulan da seni baka toltai gini lo malangi membaleta na mata ni tungo membai baka tete verna tamata kana kura men satu dakar tungol tiu mena mata sere baka tabari tiu bikan dan non dai bunau ena mata gani singan dindai nduri to doko ena mata gani kuwa. Enda sakadibi, enda sanding itaki. So ni tinigalima tigine tinigawona, wasan inding it, kemdo wasan inding itagi yau au inding itagi kemdo. Mundo lako, mundo buwa, metiko talangana buamdo. Metiko talangana buanda. Kalau wesulebe ko ni tuku nimbula. Tuku-tuku nimbula tau mundo. Udah betarungi kan tanah matakan ikut belang atin serengo. Ibene utu tinisinga, ukila ni awase kena kospeli wendua. Kono ni takataka, makete, lomani basi, tamatan da sota tuango besinga todoko. Koirango rengan dia mana bosin kalau. Kanda non dai tabinga na tukuna when there is the opportunity. Non da vingoma se senga. Donan kasi manazon pasang berkabat unte bango kwa. Sarando bagat toko yau mai bununi dagalaka. Yau tal-tal. Endo nu pinaka tiga. Patnadab. Intai. So tanga bango wasi bir no bosin kalau. Sarela. Vitalia na da bagat toko iko kina. Kabeira Vitalia. Embimbi beo ne alum membula. Bimbi beo iko mosreki. Bimbi beo iko mo bandendira takanda vinaka usama bandendira takoyau. Hai. Dakakuni bodesa. Tanguma tuan nang garabi ko melo makata-kata nelonda. Bentang garaba na turang. Langat yun na serengo. Kebaba kila nimbukan go di sa lago sombo.
Sakumbo. Ranyo mas tinga may bale. Kabatingo. Inilay tarongin nga na sanango. You know that fire is lost. Lako main, darabi masulagi ni kuwa. Tingor to ng gasin lotu. Sampai masulay kemdo, tambagi kenda. Rawan di bakaya, balati tali ng bukoya. You need somebody to help you. Indura tamatalo makatakaten na taray ko. Bukan ko rin nawang kamay. Pakatang nga nasota ni Mary Vata Kale sa pedi. Iraw laybay wasi tagatiko na kaya daw nanon rombula. Kay kane bola tambo asadang ganang one. E na ketem ili sa pedi. Sa ono na bula siningay mong ketu ng ono ya. Inilago ya ni Mary sanggay kuna nga. Kane bola tambo. The child kicks. E na biyadang ketali ng bukawang kaya na matani ko. Langan serenggo siro saramay. Talaga may buwan na clue. We don't come to surrender anything today. We come to allow God, the Holy Ghost, to rise from the inside. Terangan dia bikin namin. Dua tatara bikenda. Tapi baka kung gitikina, merawan indalisyon singa tabungo. E baka betena na mission sandingo. Baka imbalan-bala baka libo na sulinda sulia gini bese urubur. Ke basa tiko en level sarira. Baka tulwatak. I'll double this. Manalima gina tini gina rosong abul sobel tul song abul. Doon dolo gina ruwa. Tulan taon ibing karabi balo tungo. Tauran doon na ilaban singa. Pina na madaw sao sa masilo. Tataleng ko na ng gusto limission doon dolo. Ya boleh labok kita sarang ako ya tauran ako. He give it to something that is dear to the heart of God. Pada boy ko. You earn more than that. Work in the church. How much do we really have to commit? Recommit. Increase, improve. Sangalan daw niyaw na ganito kunin, daw niyaw nang tasuliya, may ado kilo bibang bulay burubur. And daw niyaw na kina masula kina takatangguan, daw niyaw, ang tabi toko ni kina. Ken daw kalilay ito na toko ni kuwan, tabak libutak. Increase it. Boleh tenda na somitaro to loko, namatay Jesu Kristo. Langan na serenggo, siro sarmay. Talaga maindangan reba, kalau men na taray kenda bautali, yan na mataga ni singan din dahi. Rani wangga tali bagan dua, nung daloma kata-kata. Jadi itu kuni Cisu berada mata kerana. Bina apa kali buturanga? Darangan dapat na tataroyan, matangan din tayo. Hallelujah. Kalau betul betul tunaling ang takayaw sa may libong manikuwa. Bukang gawa may wangga taligin na lumanggo. Umanreba na gospel, may tukuli pero tamata ka nga. Hallelujah.
Patu na bimasulaki na matakan dinday, singalibin dinday. Tabaga tarana buka wanga, bikan dekat lo mani balang go, punon tanduri kina. Tandui masulai kenda, baka wanga tabo tali na turanga. Nambuka wanggo ya, singanda samay baka bulay kina, sa ambulay na lomanda na Kristo. Sa ambulay lomanda na altambo ni Klo. Ginakabi na kati mi baka buhay na londa baka sa meranda kila. Baka ramatagi na mata ni lomanda, na mata ni londa meranda kila. Ni vota-vota nda sabota ibata kina, nona ni vota-vota ni nona mbula sarangana Klo, na nona kau nona belumuti, nona bagadengo. Kena ina kiendu nga. Tapi bakalo nga tagi ni Klo esuli bikenda. Bakalo nga tagi nonda taka nonda bubale nonda bisnisi. Kena ina kita umanda iko molaki tukunan na bosa ni Klo. Masu lako lagi tukuna. Solia na kama solia. Baleta na dabo kila tigo yuko na ndau niau. Umay ndau niau taka nga nakakerengo. Kau Paula. Sinranin doon na kamo may ndokang katagan ng bulong ko. Kasi niratuwa ray darawar to ya suli may biyaw. But at the end of the day, it's all about His gospel. So nasingaw sana numay mo sa alawayan ni Buwana Klo. To be absent in the body is to be with the Lord. But when I think of the church, when I think of this gospel, I have that unescapable pressure in the inside of me. I want to go and tell it again. I go and share it one more time to others. Yan ele kawaya pinagatan na Klo me baka siduma bikenda enamatan. Puno kenda ngandan durikin dalam tata kena linganda, masuli kenda. Tena masubata gaya uturanga chisu. Usading goma na matagan ikua. Na nomoni bosa. Nomoni bosa bagayalo kabunimbula. Na bay tambagilinga. Saya dobia wendendai. Au baga binaka. Sa baga wanga da butale. Nam buga wanga ni alomuni. Nam buga wanga kena tukuni. Na nomoni bosa. Na loma kata-kata kena wasei. Tuku binaka Kristo. Kina nungumbula. Au sading goma na baga mbauta. Pinaka baga lebu na alo bonin dou. Na alo mbole. Na alo turanga. E vina kata. Talaitaka. Marautaka. Meu dakaba. Na kadyo ni kadibe ukina. Nongu mbula. Nongu bubale. Nongu yau. Nongu dagadaka. Nongu itutu. Sebon wadabo tigo kina. Vale. Neighborhood. Wanoni dagadaka. Wanoni ngito. Wanoni sarabanua. Valimbula. Koribuli. Valibuli. Seibenga. Au tigo kina. Wanua ngara tigo kina tamata. Au sading goma ni kua. Niu kadibi. Ndingitaki. Talai. Vagaroti. Meu lako. Meu lagi tukuna. Veira ratigo boleka. Au masu lagi ira. Katoko nira. Vagai lavo. Nongu yau. Nongu ngauna. Oira ratu vagayawa. Me kako nindua. Me dalata na gospel ngo. Bolete ni sai koe nduan nga. Kau-kaua. E ado kina nambula. Au sading goma ni singa ni kua. E na kau-kaua ni ado i chisu. Bosa menangataka na turanga. Binaka bagalebu na tamay ke mami. Mami sading goma bata turanga. Doon ang buga wanga vou. Yalo ningasi nelo ningone tiu na loma ni balengo. Tutu nimbula daba. Daga daba. Binaka bagalebu turanga. Ni nakama nelo ike mami. Turanga na kena wasei na nomo ni vosa. Vanua ni daga. Korni vuli. Taxi. Vanua ni ngito. Ina hotela. Vali ni mbula. Vali ni bei vesu. Sei tutu daba. O visa. Se sotia. Huniwai. Se nasi. Daga ng bange. Ibay na daga kinuman ni tamata. Ndaw ni bisinisi. Ndaw ni baga sala. Turanga ni lewain. Ndaw ni politiki. Sa masu turanga. Tamata kede sama ibang bauti kami na loma ni balango. Mesadrumi kay mami ba kau-kaua. Na yalomo ni. Na yalo ni lagi tukuni chisu. Veira na tamata kede nga. Na lebo na madongo na vei zonto loko. E na wanga. Vagambuga wanga. E na kata-kata na mbuen-mbuen. Turangan ng bolem-bolem ni mamilakoyani. Vesureti mai. Duro na may matabubale. Songgo ni nandun na banua. Lago na leso ni turanga.
kena baka right tagi tiko na nomoni binaga na turanga vera na tamata kedanga binaga baka lebu na mataga indai kima misa baka bina kinabi kemuni na mataga ni kuan bere tingan indangole da sugole sua ni bikan ngole mai na binaga tala da sule ngono ke tiko ni kuwa sembere no kabe ndoro baka tulo abe Jesu Kristo senga tu di baka tau ndi tagarawa darai na first state night go dara kali bo ya kina lelebu sara tio na sel sara lago tiko mai lotu ina ngone lili kina tutu ni tamata ni raida ni ala rangkai kilau ire u senga tu ni sapa kan deitaka ke umate ni kuwa se rawata na bula tau mundi rawata langa ni ondambe tiko ni kuwa lago tiko mai lotu ya londina tu ndo lokoma na masumasu se dabanga ia ke utarongi ko tarongo baka daba ke umate ni kuwa sapa kan deitaka no bula tau mundu ke baka sembera ke baka ya baba tiko na lomu langa na serengo bidang na minitingo ngole mai dana mai masubatin berati ondana ngai suka le pepitejo tal tingo le pepitejo tiko no sara tarai no ndo bulo mani madawa andana maro takabata tiko na madongo ni madawa bina weekenda ndo weekenda tiko sanango lake sanango ke tiko ni ko sembere bon ditaka na bewe kanyo ya baka tar no bulo sana rawata no bulo tomun senga langa na serengo siro sobu sarmai dana mai bibu ka tinga ni kuwa tambay din ko mabata na itukutuko ni bulo tau mundo pinakabakali buturanga ngole mai ke tiura lo mani palingo toro bo ngone lewa turanga marama pinakabakali buturanga serang ko wana ni ko katani ko nakabakali bu Doon na mga sausaw ni Rangolet yung minagakanda. Manelewa, turubo, turanga marama. Nakabalibu turanga. Iyo Jesu. Tangolamay. Iyo turanga. Jesu. Iyo turanga baka sausaw diwa ni lahat manakanda iyo turanga malamay na sigala benteng dai Hallelujah. Dumandang dapat sausaw berkat na kantar ngole mai. Rabi na kata meramai bagat taon di tangan non rumbula. Non rabi bekani gen ngole turango Jesu Kristo. Bikim dongan na kay kimamin do ngole tumai. Pinang sarap kalib. Kue maraw lo malangi. Maraw tagi buana kalo din do na yalo le suwa. Ndue bagat taon di tangan non bagong bauta. Rawa-rawa saran damay dingoma sa ikoya na bikay bagat raw taga bikan na kalo. Kabikan rebo tambu kay bakangan da sa wakatu samay ng usunda. Samay tamato Kristo, bulo mati tu lagi tale. Sabang bauta may nabunel londa. Wakatu tusan ng usunda na kanda sabang bauta na londa. And then ang bulakin. Andala ko may ni kuwa. Tansyon yung sindu tinay dewa kati boy man wakatu san nung dewa balda ayal ndira lundon ko koya. Bokoda mule dava. Non dewa balda. Kenen baling-balitiko. And then may wakatu san ni kuwa na kaya. Sada kabauti o Kristo ang balitkan. Sambo ko tinay balda rundol ang bagisauti. Sampai tinggal mitungan dindai nana nabi bagan donu na kalugin nom dombula. Kaya man do na masubata giyaw na masugo, masutigo nung tabaga taon ditaka, menonda na Kristo ginalomanda, may turang ka kanon tayo bagang bula. Kaya man do manalinganda, David toko ni bera to nilalawanggo, kaya man do nang diritigo ilinggo, do mamuraw na masugo, turang at Jesu, binaga bagalibu. Eno no ni may mate, inandala na may kaliwari, membalit yaw.
Nomoni imbulu, ni sama imbulu takina, na nungu ibala-bala da taudoko. Nomoni tulake, sa tulai kina, endo na bulu-bulu. Patagan din tayo sama idingoma ya. Sama idingoma nomoni bibagan nui, na bibagan bukod ni nungu ibala-bala da kerenga. Kau baka bina-bina ngataka, na matagan ni kuwa, na nomoni tulake, sandola biau na katumba, meu sudu bukina, na matagan din tayo. Na punya longu, au sabagan bauta. Sampai tamato Kristo, sa mate, sa bulu, kasatu da katale, enandua ng bulu. Kau sama iba katusakin na indinday, ni sa nunggu turanga, kan nunggu iba kambula. Ni ba kaduriaw, iba ka na tamato ni pinakata. Tabutan na masoya, matakasarang indinday, sa nomukin na ng bula tao mundo, sa daga kinoibiko, nabi iba kang bukod ni bala-bala. Nabi kakilangan hindi nabi Kristo, sa nomu ena singali ni kuwa. Tamay kay mami binakasara bugaliw no tumbula nomu ni tamata. Kaya tolo ko sarang gay tabutan na masunggo. Sora ba rongo ti kumay. Masunod ra bagan ditaka sa ikona non ra bagan bauta non ra bagan bulay. Mami baga binaka sa yado ng bula me sudubo, yado ng bula me beisaw, yado ng bula me baga taon ditaki. Ena mataka sarang ngay inday. Ena dina ni non ra baga tutus sa mami baga binaka. Sa non ra kina ng bula to mundo. Sa non rakina na itutu baga lubi ni klo. Sa non rakina sa ikoya na bibagang bukod ni bala-bala. Sa non rakina sa ikoya na meraleo ni bubale baklo. Sangatali nindo na ka. Engay semagay ng bula makawa. Ni kuwa na yaday chisu. Usam basuraka, daburaga turanga. Na bibaga nananu keda manon rabaga sama. Ni baga taon di taga na bunya lonra. Ni kuwa era sa tamata vou. Sudu vou. Sa tudaga ng buloya. Sa tegibu by Kristo, sa sanganin dua kin na kinay sama ni bulo bongo, kay nakawala ko may kina, sa nambula tu may kina, mamisaba ka tu sabat endinday, ni sa nonra sa ikoya, na nomoni mbula, ng bula sa tao mundo. Para may kimamay baka suwati ko na singan dinday. Pinakapakalibusan na nomoni lolom. Nomoni bosa sa talay, pinakapakalibu nina. Apalati kay mami, bagandati kay mami, bawang gada tali mami baka binibinakan ni sawang gana singan dinday metosa daga tali mami loma kata-kata na kata ulo mami sakadibikin na bugo ni kospelingo ni mami masu ni mami lako kalagi tukuna ni mami solika ke ni mami sangan ni tigo wale ne bay singa toloko meki mami tukuni chisu tigo nga bisa mado binakan ni bakali sialo mado binakan ni papita iso mado binakan ni daga mado binaka ni kena bagan dinan tagi na nomani kau-kaua bulan na tobe matera siregi na besuki saumi na taro wali na lenga bagan dinan tagi na nomani kau-kaua tukuni ka atake ni sa dhedhere nduan ngago chisu miki mami sa baga sinay tibaten dindai na nomani kau-kaua nomani loma nomani nganga ena singa dindai ia mekakua sarangan mundo amen nduan na baga sau-sau Bikin tungan ngoleh lagi tiga mai satu ngantuk kumundogor tonton di bingkara bikin tungol lengan senang gontong aron meniti ni berat tinggal tunang guys suka tiga balik bina balik besara damai sota pada tiko na mission sande binaka ta suka tiga na madongo mado binaka me kata-kata membuka wangga bukan tua na biasa ni koro tunggo ni kena lewat saya na kospeli ver na tamata kita ngah bina sara balebu bakal ngotai kenta batan turanga